Maar dis kaptein Stef van der Merwe wat sy boys daai span op die veld lei en voordeel vir boys daai swak aangee. En hy's aangeslaan, maar Gawie Kok baie goeie begin deur die agste man. Yeah, really good continue. Byna nou Franshoek van der Merwe. Pieters vinnig by. Weer de Villiers. Hier kan moeilikheid kom vir Affies. Geen kans om aan die bal te vang nie. Yeah, Stefan McDonald could be in trouble. Ja, en dan word gesoek na die geel kaart. En hy kry hom hier die trekpas na die stoute stoel. En na 10 minute. Boys Eye met 14 man Affies of playing with the wind. There's a wind at his back. Tref goed. En is die Vla wat omhoog skiet. En Liam de Villiers is los deur. Kyk hier na die aftrappe van de Villiers. Die word van agter gelag, so 5 meter kort van die doellyn. So naby soos dit. Joubert, hy's 'n stoeier van formaat, is Jaden Joubert. En die eerste 3 van die kragmeting. By Gilbert, tref met die regtervoet. Hy het oombliklik omgedraai, Ivan Jordan. Teken dat hy hom tussen die mikke deur geskop het. Yeah, just adding the icing through the center. Got a lovely step, steps right, steps left. Beats the first man. Now doesn't force the pass, allows, places the ball. There's the pick and go. Gets so close here to scoring the try. And it'll eventually be big Jaden Joubert. Here he is here, too big. Paul boys are trying to hang in, just trying to get out of this situation. Dis die eerste keer in 2024 of 2025 althans wat beide hierdie spanne getoets word. It's a proper game between these two. McDonald, De Wet, Christian De Wet. Opgetel en gedryf weer deur McDonald. Kry hy neer, ja! Die eerste punte vir die Witbulle. Christian Grunling. Weer aan die steelkant, de man oor aan die buitekant. Punte vir Boys Eye. Hulle tweede in die van die helfte en is Caleb Holmes wat al oorgeduik het. Die linkervleuel. Good from Paul boys. The recycle of the ball, the accuracy of the pass, the recycling of the ball quickly here, the distribution from a scrum half, and then the left foot from Caleb Holmes, the step off the left foot. Met die linkervoet, Igo Snyman onder die bal. Word plat getrek deur sy direkte opponent Janiel Davids. Swart. Beide hierdie akkers wat groot wedstryde speel vanaand. Jooste wat vir een se duikslag mis. Nou McDonald. Reeds 1-3 gedruk, Stefan McDonald. Roberts wat oorduik. Die langlenige skramskaak. Schoolboy rugby teams. The go forward here, same side, big run, heavy run, attracting defenders, dominating defenders, and then the pick and go from the little scrummy. Dan word daar neergeskop, maar as van 'n Merwe wat gestraf gaan word. Althans sy ondersteunende spelers wat voor die bal was. Yeah, once you're in front of that, in front of the kicker, you can't move forward. You got to retreat from that area. Absolute fabriek soos jy sê. Wege van Sail, hulle kantman, sy oupa. Hugo van Sail, uit Springbokke gespeel van 1958 tot 64. Groenewald kyk net die afstand op hy skop. Ruben Groenewald maak geen fout. Weer Jaden Joubert. Nee. En dan sit Liam de Villiers wat gepla word. En 'n strafskop van Boys Eye vlak voor die pale. Yeah, you can't play the scrum off in that position. En 'n geel kaart daarbey. Loan Potgieter wat die trekpas gekry het voor die pale, Ivan Jordan. Wedstryd wat wipplankery hier op Markotter. Wat 'n advertensie vir Suid-Afrikaanse skole rugby.
Jordaan maak geen fout nie. Hy probeer om die besit om te draai. Shaun Erasmus gaan nie saamstem met al hierdie besluite van Ruwain Viljoen. End to end. Both these schoolboys will not lie down. Uffy's trying to pull themselves into the game. Paul boys defending for their lives, making tackles. He's going to give a yellow card. Een blauw kaart is uitgehaal. Kan een strafskop af te staan nie. Een moeilike 2024 vir Parel Boys High gewees, verskeie wedstryde verloor. Maar 'n oorwinning vanaand hier oor Afrikaanse Oorsee en Skool sal vergoed vir baie daarvan. Van der Merwe. En as Jordaan met de Breslaan aan die middelveld, Ivan Jordaan, Janiel Davids. Hy word van agter gevang deur Rieke Strydom. Boys High gaan wal gooi vir al wat hulle werd is. Christian Groenling terug op die veld. Ball's out. Hy is aangeslaan deur Affies. Is dit die einde van hierdie kragmeting? Kudu van der Merwe kry sy hande deur die duikslag. Groenling. Grimley. 'n trap na binne. Centimeters weg en op pad van Hoër jongens Skool has been. What a moment here for Paul boys. Kudu van der Merwe, what about those hands? Getting his hands through that tackle, getting it out. This is Tristan Joubert intelligently bringing it infield. Tackle fight is there, gets over the advantage line, and his brother jumps over and gets the try. Die knie buig. In die Hoër jongens Skool. En hierdie man, Ivan Jordaan, het ook 'n groot aandeel daaraan gehad. Sy doelskop suksesvol.